Dobar dan, vi gledate podcast, festivalski podcast Dubrovačkih ljetnih igara. Evo nas ovdje na predivnom Lokrumu, a ovdje smo zbog Žene s mora. Premijera, treća dramska premijera i posljednja na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama je iza nas, međutim ovdje nas je ostala čekati upravo ona, Žena s mora, Nina Violić. Dobar dan, Nina. Dobar dan. Lijepo te je vidjeti. Kako se osjećaš ovdje na Lokrumu? Pa tu smo već sad 24 dana, 23, na ovoj potpuno ludoj lokaciji, tako da nekako ja mislim da ta lokacija stvarno ovaj put je dala predstavi neku dimenziju koju možda ne bi imala da nije tu, sigurno. Snažna lokacija, Lokrum, filmska, zapravo ne znam boljeg mjesta ovdje u Dubrovniku za Ženu s mora Ibsena osim Lokruma, eto. Pa tako se i nama čini. Pa da, postoji nešto čarobno u tom otoku. U trenutku kad svi ljudi odu, mi smo još imali nekih sat vremena, neke meditacije tu prije ulaska u predstavu. Postoji nešto što ti ta neka meditacija u tom prostoru i neki osjećaj da stvarno izađeš iz mora donese za ovaj stol. Evo tu igramo predstavu. I to se nekako, ne znam, to se nekako osjeća, to je nekako upisano i sva ta neka tuga, zanimljiv je strašan taj spoj te tuge i tog užasa koji se događa u toj ženi i tog lijepog prostora, tog ugodnog života, tog života koji nije na prvu u društvenom smislu zatrovan, niti financijski, niti po nekoj baš ljepoti življenja. Rekao bi čovjek, vidiš, ovi ljudi znaju živjeti. I mislim da je Zdravka napravila isto tako i scenografiju koja to podupire. I onda je time još ta tuga i ta nesreća, ta krletka u kojoj se ta žena našla, ja mislim još nekako jasnija, jer ne postoji nikakav vanjski, recimo tako, na razlog zbog čega bi ona bila toliko izgubljenog identiteta, nego zaista je problem u njoj, unutar nje. Tako da to je, mislim i često mi kad čitamo knjige na moru, volimo čitati ponekad, ja u biti vrlo često, neke romane koji su problematični, koji su sjetni, koji govore o žudnji, jer nas ta neka ljepota prirode nekako puno prije dovede u neku introspekciju nego, ne znam, kad smo sami doma u svom stanu ili u nekoj knjižnici. Kompleksan, već si napomenula Elida Angel, kompleksan Ibsenov lik, istina, riječ o adaptaciji. Međutim, tko je ona? Kako bi ju ti opisala? Već si dala jedan lijepi uvod, ali evo sad prve predstave su odigrane, čekaju te još nekoliko. Kako si ti nju doživjela? Kako si doživjela tu njenu borbu koju ona nosi u sebi? I tugu si rekla. Užasnu tugu. Mislim, zato što te Elida je izgubila identitet, svoj identitet. Sad, da li je ona izgubila taj svoj divljački identitet? Ona odrasla na svjetioniku vrlo slobodnih nazora njenih roditelja. Za nju se govorilo da je divljakuša, da je poganka. I ona je pristala na jedan konvencionalni građanski brak. Da li je ta nesreća kod nje uzrokovana zato što je ona izgubila svoj identitet ili u stvari Ibsen još u originalu govori o tome da se mi u stvari moramo riješiti svega što smo nanijeli, svih ruksaka kojeg smo dobili u životu, sve otkačiti da bi došli do svog vlastitog identiteta. To je pitanje. Ja sam više nekako uvijek mislila da je izgubila sebe kroz taj odnos na koji je pristala, jer joj se vjerojatno činilo
wow, pa pristojan čovjek, dobar čovjek, pa situiran čovjek, pa lijepo će živjeti, pa dosta je već i njenog ludila, tako mi se nekako je Lida činila, dosta mi je više i mog ludila, želim se smiriti. I ona je tom odlukom u stvari izgubila sebe i sve više i više i više i više je tonula u taj užas tog života, tu iz kojeg se nije mogla iščupati. Tako mi se čini da je ta predstava u stvari neka njena velika potraga za njenim ponovnim identitetom. A zvukovi su nam u podcastu danas glavna tema. Ipak smo na otvorenom, nismo u kazalištu. Pa sad vidite kako je nama kad igram. Njoj je u stvari jako teško. Ona nije žena koja je jako jasno. Postoje ljudi koji, svi mi izgubimo identitet. U nekom trenutku izgubimo identitet, u nešto se zaljubimo. To ne mora uopće biti ljubav, muško-ženski odnos, partnerstvo. To može biti i prijateljstvo i neka umjetnost i nešto u što se zaljubiš pa počneš to imitirati pa ti se čini da je to dio tvog identiteta. Svi smo ga mi u životu izgubili, ali Elida je osoba kojoj je jako teško. Ona je krhka, jako slabih živaca, sklona depresiji i njoj je u stvari, evo sad još i Ranger, šta smo imali? Ležaljke, avione, sad i Ranger. Kupače koji polako odlaze. Možda krenu paunovi vrištat, to bi bilo najbolje. Sad u sumrak krenu paunovi se dera. Tako da je ta neka, ja mislim da sam se u to nekako najviše borila dobiti taj neki osjećaj žene koje je užasno teško se izboriti. Koliko se danas žene mogu prepoznati ako govorimo o samom Ibsenu, ovdje ponovno ću napomenuti, riječ je o adaptaciji koja je zapravo govori o današnjem vremenu i nekoj današnjoj Elidi. Međutim, koliko se danas žene s ovim pitanjima vlastitih sloboda, kad mi mislimo, sve mi mislimo da imamo te slobode, imamo ih zapravo? Pa gle, meni je super da radimo podcast kad smo već odigrali par predstava, jer da me to pitaš prije, to je uvijek tako nezgodno. Ti sad nešto radiš, nemaš pojma kako će publika na to reagirati, kako će se ljudi prepoznati, ne znam, htjela bi da se prepozna, ali nemam pojma. Ali je stvarno feedback zadnjih nekoliko tih predstava, 3 smo odigrali, bio u tom smislu fenomenalan. Mislim da je u svakoj ženi čuči neka ili da kako god. A s druge strane ludo je da je Ibsen u to doba, da su ljudi u to doba Freuda, doba Ibsena, razmišljali o ženi na taj način. Danas se mi nekako borimo za te ženske priče, ne znam, Senka se bori tako da stavi to na repertoar, ja se bojim, odvjetnički branim slobodu u ovoj predstavi, što je Staša Aras neki dan rekla. Ali u to doba žena uopće nije imala pravo otići od muža, ako je on ne da pravo. Ona nije imala niti pravo glasa, niti pravo svoje slobode. Mislim, između ostalog Ibsen se i time bavi unutra. Neki dan sam baš razmišljala koliko je genijalno da jedan muškarac u to doba htio do te mjere razumjeti ženu. I u stvari u to vrijeme ja mislim da su puno više muškarci čitali literaturu nego žene. Danas je obrnuto, svugdje na svijetu žene puno više idu u kazalište i čitaju i veći su konzumenti umjetnosti nego muškarci. Pa je nekako lakše, ali kad ti razmišljaš da se on u stvari obraćao nekom muškom čitatelju, ne bi li muški čitatelj gledao svijet iz ženske perspektive, to je zanimljivo. A ja sam danas nekako probala stvarno biti ta neka, kako bi rekla, zanimljivo je što se ova predstava se mogla naravno baviti i društvenom inhibicijom i društvenim problemom nad ženom i da žena ne može otići od muškarca iz društvenih, ali u stvari mislim da je vrlo točno, jer se Ibsen tu time negdje i bavio u psihološkom smislu, da je vrlo točno da smo išli iz intimnog, da nije problem, naravno žena koja intimno ne može otići svoje krletke, da je problem generalno u društvu, ali kod Elide
to je njezin vlastiti problem. To je problem svake žene. Zašto pristajemo na neke odnose u životu koji nas guše i nemamo snagu otići iz njih. Evo, to je. Kako si gradila taj odnos sa suprugom, doktorom Vangelom koji te kljuka tabletama? Pa Franc fenomenalno igra Vangela, on nije zločinac, on je čovjek koji pokušava sve, on voli Elida i on je... I griješi. On radi, iz moje perspektive, sve krivo, ali on se jako puno trudi. I ja mislim da u tom smislu nije situacija crno-bijela, da im baš možeš vidjeti jednog muškarca koji se trudi održati tu situaciju ukrivo. Ansambl, predstava, svi Da, ste super je da je zapravo- tako mali ansambl da možemo pričat. Rakan s kojim nisam dugo igrala, baš mi je bio veliki gušt. Jure Henigman koliko obožavam, koji često ga gledam u Ljubljani. Baš sam ponosna da on igra tog stranca koji me izo iz cipela u svakom smislu. Nikolina Prkačin, koju isto obožavam, pozvala sam je sada radi predstavu sa mnom koju ću režirati u ITD-u. Teu Harčević prvi put sam upoznala, Raketa i Adrian Pezdirc koji je fenomenalan. Tako mala ekipa, jako glumačka ekipa i jako glumačka predstava. Tako da... Kako vas je, prvi put si radila s Ivanom Plazibatom, ako se ne varam? Znači, prošle godine Kica prvi put. Ja sam se iznenadila zapravo da si ti prvi put radila s Kicom Galeba. Da, nekako smo se mimoilazili, bila je jedna stara priča još kad sam ja u ITD-u bila, to je bilo prije 100 godina, trebao je Kica raditi Galeba s Anom Karić i sa mnom, tad je naravno Ana trebala igrati Arkadinu, a ja Ninu, to je propalo i onda nam se nasmiješio taj Galeb. Onda si ti došla neke godine. Poslije 30 godina i tako da smo uboli zajedno raditi, a sa Plazibatom, Plazibat je mlad, to je nekako normalno da nismo još radili. Nina, zapravo ti od prošle godine, od prošlog ljeta, točno od Galeba, eto, nisi stala. Ne. Pratim, nisam bila na svim predstavama, bila sam na tvojoj prvoj kazališnoj režiji, doista lijepa predstava koja, evo, igra svugdje, ali zapravo nisi stala. Da, pa možda svaki glumac treba imati tu jednu, da dođe do ovih grani. Meni nikad, mislim, ja sam stvarno jako puno u životu radila, ali ovakvu sezonu ne bi je ni ponovila, jer mislim da nije zdravo. Nekako mi je lijepo Elida i Žena s mora došla na kraju tih rastrgnanih živaca, možda i ta sezona utjecala na to. Znači, išao je Galeb Arkadina, pa sam se vratila u kazalište, igrala Anu Borongaj u Zastavama. Pa sam režirala za Kopara čuda, onda smo radili Klitemnestru u trilogiji o Agamemnonu u HNK i na kraju sezone Matija Ferlin, Marija Stewart, Kraljicu Elizabetu sam igrala i ništa, 3 dana ako sam imala pauze, krenulo je ovo. Tako da... Dođe li do zasićenja? Ma mislim, naravno, ima nešto što... Postoji nešto fenomenalno kod glumca kad tako strašno puno radi, on je strašno lagan i svašta može. I ne znam, uvijek smo se divili, nemam pojma, Fabijanu Šuvagoviću, kad pogledaš koliko je radio, taj čovjek on je dnevno igrao 2 predstave i snimao neki film. Tako da neka lakoća koja postoji kad ti tako strašno puno radiš, to je istina, ali s tim ja mislim treba biti oprezan zbog sebe i ne možeš se toliko iznurivati. Bila mi je zanimljiva sezona, sigurno ću je pamtit po toj kvantiteti. I sa ovom predstavom to staje, neću do Nove godine raditi. Od Nove godine, početkom iduće godine, Nina Violić, barunica Castelli. Ponovno s Mađelijem. Vi ste već uigrani tandem. Jesmo, užasno sam sretna da me kastao za Šarlotu. Nekako mi se dogodilo u životu što nisam nikad niti sanjala, niti mislila da će mene opaliti. U stvari, jedna od prvih velikih uloga je bila Mađeli, evo Kraljevo, gdje sam igrala Anku, to je premijera bila u Kolumbiji. I u stvari sam
Pa onda kad je Ivica došao u HNK i kad sam ja otišla iz ZKM-a u HNK, prva je uloga bila u stvari Eva u Kraljevu. Poslije smo napravili za vrijeme korone Agoniju, znači Lauru, sad sam igrala Anu Borongaj, znači stvarno sam, kako se kaže, zapišala krležu, a nisam to ni željela u životu. Tako da mi je toliko ludo da sa Pavlom, s kojim sam toliko predstava napravila i kojeg stvarno obožavam, koji me nekako i obilježio, i možda čak i bio zaslužan da sam ostala u kazalištu u nekom kritičnom trenutku, početkom 30-ih. Ću napraviti ulogu, evo to. Veselimo se premijeri u HNK u Zagrebu. Senka Bulić, spomenula si zapravo kad smo govorili o tome da i ona kroz taj svoj repertoar Dubrovačkih ljetnih igara traži ta pitanja i te ženske jake uloge, likove i predstave. Ja se sjećam, bile ste doista, kazališno ste se nekako pratile, pa u Goricu, Veliku Goricu kad je ona tamo otišla, ti si isto bila dio toga. Da. Radili smo upravo s Pavlom Pir Malograđana u Gorici kod nje, radila sam dječju jednu predstavu i onda poslije, ja sam apsolutno uvijek nekako za Senku cijeli život mislim da je jako jaka izdržati svoje ideje i da nekako, osim toga mi dijelimo neko mišljenje o kazalištu, vrlo rijetko se Senka i ja nekako različito mislimo o nekim predstavama, u stvari negdje, ali to ti je najvažnije. U našem poslu je najvažnije da dijeliš neki ukus, da dijeliš neko način na koji voliš vidjeti glumce, način na koji voliš da se ispriča neka priča. To je nekako osnovno. Ako toga nema, onda nekako jako teško radiš. Onda glumci obično ne vole projekte koje rade u nekim okolnostima koje ne vole. Ja i Senka volimo slične predstave, tako da... Volite izazove? I to, da, i to. Mazge smo. Obje smo ove koje vučemo, da. Dubrovačke ljetne igre, evo, ponovno se vraćaš, evo i ove godine si ovdje. Pa da, nekako je moja prva predstava u životu, profesionalna je bila još za vrijeme rata. Pa Ljetak je pisao neku svoju verziju Hamleta. Igrala sam Heliju ili ti Ofeliju na Lovrencu. To je igralo jedne sezone, to su baš bile jedne od onih igara koje su se jedva održale, jer u biti nije bilo nikoga. Dubrovnik je bio užasno tužan grad u tom trenutku, a meni je bilo fenomenalno jer je to moja prva predstava jer ja nisam znala za bolje. Pa je onda Lorenci radio Revizora u koprodukciji sa ZKM-om, to je bila super predstava. Onda sam sa Pavlom radila u jednoj šumi, šumu nas je vodio svaki dan autobusom, Ptice 2, to je neka njegova bila verzija njega i Željke, njihovih autorskih ptica po Aristofanu. I onda je Paolo radio Hamleta, sam igrala Gertrudu, i sad, Lani Galeb, i sad ovo. Pa da, lijepa. Vraća se, stalno u Dubrovnik, lijepo je to. Da, valovi me svakih 5-6 godina donesu. Nina, dok sam se pripremala za ovaj razgovor, ponovno sam uzela Ženu s mora i taman u to vrijeme je stigla vijest da je preminula Vedrana Rudan. Kad ovdje govorimo o tim slobodama, slobodi žena koju traže u sebi i izvan sebe, Vedrana je doista bila žena koja je pronašla tu slobodu i nije se libila to pokazati kroz svoje knjige i sve ostalo. Riječanka. Da, Vedrana je neki jako blizak čovjek. Ona je prvo neka velika prijateljica mog tate bila i to je ta jedna riječka neustrašiva ekipa. Rekao bi čovjek bezobraznih, ali u stvari vrlo iskrenih ljudi koji
koji su jako, ja mislim, bježali od malograđanštva. I ona je zaista sad od kad je umrla pa onda izlaziti sve živo na društvenim mrežama, pa mi je bilo genijalno podsjetiti se, što sam već zaboravila, kolike su njene akcije bile i opće ta pozicija nje kao književnice koja nije bila do te mjere priznata kao što je ona htjela, i onda je u stvari jednostavno je rekla nećete me, sama ću se izboriti. I ne znam da li imamo takvu osobu trenutno, ne znam da li imamo takvu osobu koja do te mjere iskreno može govoriti, ali vjerojatno će se pojaviti. Falit će, sigurno će jako falit. Nina, hvala ti puno na ovom razgovoru i vidimo se na sljedećim tvojim brojnim projektima. Ne vjerujem da će stati. Tako lako. Staće na kratko vrijeme će stati. A vi, dragi gledatelji, gledajte i dalje festivalski podcast Dubrovačkih ljetnih igara. Doviđenja.